Miss Gayan T.E.Y. Grade 1, St. Salvador Advisor, Mr. Ian Clyde C. Takam. Grade 2, St. Barbara Advisor, Miss Marcia May Lavares. Grade 3, St. Gabriel Advisor, Miss Liza E. Rosario. Grade 4, St. Raphael Advisor, Miss Laboga March Leorain A. Lazo Sadie Valentine S. Natario Sonana Ibalia Mixuriel J. Candidates for completion, grade 4, St. Raphael. Mayong hapon mga paps. Laon ng 15 na karon. Niyata karon sa Waterfront Hotel. Tradisyon sa mga apo. Paso na sila. No? Pilapil Elisha C. Tradisyon sa mga apo karon mga paps. Mayong hapon ninyong tanan niya. Resma Stacy Kelsey D. Okay, thank you. Balik lang niya po mga paps. Give earth your dream of harmony. She is waiting for love, waiting for you, waiting for me. Touch the earth. Golden Heart Awardee, Collaborative Kids Awardee, and Kinder Bunny Awardee. Well-being. Best in values. Wanaliwat papa. Curricular member and extracurricular awardee as a third placer in municipal transportation.
anak graduate karon sa kinder, no? Kinder. Tulo ka po ka na dawat nga award mga pap. Bisod sa kong apo karon, uni ang mama. Video ni. Yes. Mao ni akong apo nga si Arya Gigante. Niya may karon sa waterfront kay ni paso ni siya, ni graduate ni siya kinder 1. Kinder 2. Kinder 2. Mao ni si Arya akong apo. Yeah. Si hi papa, Inday. Hi sa Hi sa vlog ni Papa no. Mauli na may manaman may paso.